Tako je. Palpatorni pregledi, odnosno samo pregledi koje žena obavlja jednom mesečno su za mene najbitniji pregledi, jer ta žena će doći kod nas jednom godišnje na ultrazvuk ili jednom u 2 godine na mamografiju i to je već neki veliki period gde mi nismo imali nadzora nad tom ženom. Žena koja se redovno samo pregleda kod kuće uvek će da primeti sama neku promenu. Zapravo kod nas 99% žena koje dođu i kažu ja sam nešto primetila ili ja sam nešto napipala. Samo pregled grudi treba raditi obavezno jednom mesečno. Kod žena koje imaju još uvek menstrualne cikluse, preporuka je da to bude u 2. nedelji ciklusa, znači od nekog 7. do 12. dana ciklusa. Vidite da potenciramo uvek tu 2. nedelju ciklusa, dojka je tada najmanje osetljiva na hormonska dešavanja i samim tim taj pregled, bilo koji se radi je, kako bih rekla, prijatniji nego kada se radi pred samo dobijanje ciklusa. Samo pregled kod žena koje nemaju menstruaciju se radi jednom mesečno, žena prosto odredi neki datum u mesecu koji njoj nešto znači i koji će je podsjetiti da tog dana treba da izvrši pregled. Ne treba ići ni u one krajnosti da se svaki dan pregledate, jer onda to već preopterećujuće je za ženu. Samo pregled grudi vrši se ili pred ogledalom u stojećem stavu ili u ležećem položaju, da žena ukoliko stoji pred ogledalom, jako je bitno, dojka se pregleda gledanjem i pipanjem. Najbitnije je pogledati dojku. Naravno, nećete uzeti lupu za te stvari i gledati svako minimalno oštećenje kože, ali prosto pogledat ćete simetriju dojki, pogledat ćete da li su vaše dojke iste kao što su bile, da kažem, prethodnog dana. To sam sada pominjala za promene koje možemo videti, a koje ne moramo da napipamo. A kada smo obavili inspekciju dojke, onda ćemo ispred ogledala ili u ležećem položaju uraditi palpatorni pregled grudi tako što ćemo, ukoliko se pregleda desna dojka, desna ruka je pod glavom i vrhovima prstiju leve ruke, lagano isprepipamo čitav korpus dojke, znači polazeći ili od regije bradavice pa ići ka periferiji ili od periferije ka regiji bradavice. Naravno, nikad ne izostaviti pazušnu jamu koja često može biti taj jedan deo dojke koji se zove aksilarni produžetak i gornji spoljašnji kvadrant dojke je zapravo najčešće mesto gde se lokalizuju karcinomi dojke ili aksila kao pazušna jama gde se mogu napipati patološke žlezde. Kada već uradimo palpatorni pregled, kako da znamo da li je u dojci sve u redu ili nije? Žene koje se redovno pregledaju, one tačno znaju. Prosto dojka nije prazna vrećica, u njoj postoji tkivo, fibrozno, žlezdano, masno tkivo dojke koje se mora pipati. Vi gdje god da se po telu pipnete, ispod kože ćete nešto da napipate. To je normalna struktura grudi. Ja često pacijentima kažem kada uradimo kompletnu dijagnostiku, sada je sve u redu, kada dođete kući ispregledajte se i sve što ste primetili da znate, sve što pipnete pod prstima da znate da je normalno vaše tkivo dojke. Međutim, tu mogu se pojaviti i promene koje su znak da se treba javiti lekaru. Čim primetite bilo šta, pravac kod lekara koji se bavi dojkom.